Send your angels raining down here on the battleground. For your glory, we're taking territory, fighting unseen enemies like never before. We're waging war. Anoint my head, oh yeah, anoint my feet. Celebrating angels raining down here on the battleground. For your glory, we're taking territory, fighting unseen enemies like never before. We're waging I'm tired of principalities messing with me. Tired of the devil stealing from me. I promise he
to our Father. Greetings in the mighty name of our Lord Jesus Christ. To our spiritual parents and our beautiful family this morning, Mama Lava and I'd also like to say a special greeting to those of you who are tuning in. Amen. Praise God. Thank you, Lord, for another opportunity to be in His house. To give Him praise, glory, and honor. Join in with us this morning as we sing praises unto God. Hallelujah.
We give you honor. We give you praise. Thank you for protecting us, Father. Father, tomorrow, if you're my again, we see some Good morning. Good morning. God is good. All the time. All the time. God is good. Be here to an entire folk. Greetings to all our friends and families this morning. And greeting to you who are watching on live and joining together with us in the name of Jesus Christ. The one and only true living God. The name that is above all names. The name that every knee shall bow down, to every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Amen. Talofa. Talofa, talofa lava. Patalofa tu paia manimalu tatu maftama ni nitayafo. Patalofa tu sunga la fapenga. Sunga fafengai ya matayo. Fapefo in fatua ya angelu taumwa ni nitayafo. Matailea patalofa tu suifefeao ya yumi peseti. Fapefo tu fini fefeao ya shanina. Mane ainga. Fapefo man afenga bema. Ola tu fatua. Patalofa tu paia man malu tatu ekalesia. Ainga lot. Fapefo boa sia simai. Mana to olo fata simai. Dumalea. Live in entire.
Fatalo fa'atu swafa man malo Yesu Kristo. O le swafa lava dea. O mawhai o na tātou whenua iai. La rui whono na manman. In the name of Tai Hafo. E mo lava si viinga whaftai na tua ni Tai Hafo. O le viinga lava e whafo i na tua. Whaftai fo e luna lofa malona nga nei mai mo tātou. Le asu ma le asu. Amen. Ana lese au no ia. Tātou le mohan marus. Malaman. Maya te ia. Lua. Whaftai atu fo e suma whawhengaina mo le avanoa tāhua. O mawaina le ni tai au. Before fora ai se upu. Whamalosi mo le awhionga pa ia ne tua. So in follow Tusi Filipi tau koe wha amata mai no whai koe wha se o mau ieiwa Filipi wha no tau koe wha Filipi no tau koe wha amata mai tatu whai tau wha se o lawa reiwa Philippians chapter 4, verse 4 to 9. Afai o molo tusi vi fai vi yederi. Amen. Waya ku sauni kaku bedo deli. Kita tu fai ta fatasi ia. O te toi fai atu. Io oto orioli, io oto amanu tanata umalava, walata mai leali. Awani kokole oto isenere tasi, aya failo atu oto manao inea umalava inea tua. Ile tatalo, malafatoma, ato malafatai. Malamanbia foi mai le tua. Lo sisi lava inea umai manatu iai. Leo leo inai oto loto ato mo oto mafafau ya Kristo Yesu. Leo soe, olitoe upule nei. Leo uma wamoni, omea uma watau neneia, omea uma watonu, omea uma wama, omea uma wamata ofie, omea uma walonia. Afai foi eu sei se a miolei, ou se tasi mea ia, eu sou natu ia comea. Mea foi o inai lotou, ma lotou tania, ma lotou falomo iai, ma lotou vai mai atiau, eu lotou faia ia manea, ona ia te lotou ia te ona mania. Amen. Rejoice in the Lord always. Again I will say, rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Never worry about anything, but in every situation, let God know what you need in prayers and requests while giving thanks. The God's peace, which goes beyond anything we can imagine, you guard your thoughts and emotion through Christ Jesus. Finally, brothers and sisters, keep your thought and whatever is right or deserve praise. Things that are true, honorable, fair, poor, acceptable, or commendable. Practice what you've learned and received for me, what you heard and saw me do.
then God will give this peace, will be with you. Amen. Hallelujah. Ya, on matua lau maka. Wale famalos. Sorry. Lau famalos ile ni tayau. Seu ku famalos ile mo mai le foi upu de ono. Fitu. Awa ne pupole o to se me tas. Aye fai loa atu o to mana o me umalava ile tua. Ile tatalu male fatonga a toa male fafutai. O le manbia foi mai le tua. O loo sisiri lava i mea uma e manatu iai. I leo leo inai o to loto a toa o to mafafau ya Keriso Yesu. Amen. Isn't that nice verse? And, verse 6. And for me, awal kaku polis ini kas. Ya, o pulawa ye falum so, kaku falum so. Ai for me ya kaku kamafa le nga. Ya ana le tua. Ya tato tu mau pea le upo le tua. Ya tato pipi mau pea le upo le tua. Taofi mau le upo le tua. Amen. So mere kan wa ko mere pupole bali ti tulo tumalaf ko mere pupole la ka ko lo me pupole fa pe meio le la ka ko fa soa de la se me ko ngi de wilo video fali yo foi mal ai kalaf po fe me la ka ora kala ka la travel ai alo pole la va pe le la se fa so ni a fa me ya le ko de sa foi pulon fa me ya le ko le tua awa ne pole oto se ni tas ai fa yo ya tu oto mana me umala a fa me ya le tua me uma fu manga va ko ya ki ma fai ka dia lava la ia ia ma fai man ne mga awai ma va pe ma fai an me do que água e fogo na rua o que abelot e si me mo mai fai singa mo ma que le me you know que ele vai e package kamaka al mele lo mele ka vani wadi mo fai nga ro dunga ma sisi eu foi lá no ema mas se ainda mo foi mo so ai ele mo foi nga ro e na ve kai pe skeni mo ma pa ngai ngai nga about me ang fai e pole la vai me nga ane ka mai awat pule foi na me all I do is dispute in Jesus name help me. Fasama dengan lang fai Yesu fa muli so ni mai wala sa me na fai ni yo foi ye pili mato fale everything kapela foi ne mede mo fa no foi de la uma to fine la willingness for ai when you have Jesus you have more than enough. Pwede yung sisi kang kay ko'y wala ko. Kaya o sisi pe kay fay so wopo ay, ina ko na help you. Wala po yan femela, bawal me femela kang ka, bawal me kapukui mari. Ay dito, o maru Yesu. O iya ko may ile ya foi le awala. Boka ko. Mo ma.
E kele lava me pole ai ka koloko. E Paul mea. Aua lava me popoli I se me tas. Ia whairoa atu o tō manao I mea umanava I le atua. O sawa I rai ere si mea I le te talo. Ma le whaatonu. Te talo. Te talo. E ka ua ke le mea kakao. What are we doing today? Are we came over here to sit down? Are we came over here just look for each other? Are we just came over here just only listen but not pray and give thanks? Mea de sa wini ia ka ka ia lo kukei. Wow, le kakalo ele una le Kele lava me e a foi kele lava me a nga mera tan kakalo mo ko ainga e se me ko kakalo ni ka ko fa mo fo ni ka ko la wele ka ko falsa fo kakalo foi yo uso to fini tina tama la to lo mo ma fama wa le si tamate mo e foi ma lo tato na le to la o ia la o fo ma al mele e la vai se e o fale mai I ka ko fongo ka ya mal sawa mal falu mal sawa fongo fo a fai ka ko vinga mal fongo fo la ba a fai ka ko ka sam fai ka ka lo ye wa ko falu wa ton ele fie Yesu nganya ele fie Yesu ka ko me ma di fai wa ke le lo ma ko la ko fu o ele ko fu o kai Kakako mai, aura kako mai makamoe mai, kakako mai bilinga leni. Wa ele o mai kako fapia na kako mai ma fapia le o fafkai le ko o usa la o fa ko le ko fafkai ko mai na o la ko fo le ko lo o esa malo loko ako malo malos ako le foi o pule matai o lua lima malbo o le mea lea o te whai atu ai ia te otou awa nei o toku pole i o otou olo I mea tau te ai a mea tau te inu ai po o tau tino I mea tau te ofu ai e le siri ea le ola I le mea ai ma le tino I le ofu ia o tō wawa ai I manu whelelei. Whai upunga I ruwhunungu, ia o tō wa ai I manu whelelei. La tō te le lulu saito, pe sele, pe whaputu I whali saito. Ai whamaina la tō e lo o tō tama o I le langa. Ia, leo se ala whaine ma e te lo. Awala ia koe bua ula I ma. Wai e ngau le apa au mau pe a au whanongu mai whai upuia ia ko wawa ai mau whelele ia o kou pe o le mau ia ka kou pe o le mau ia la kou te lulu saiko pe sele pe whaputu I le wharisaito ai whangaina I la tō o la tō tama o le nang Amen. So foi pula le so mai loi
Whaelo atu o tō mana o mea umalawa i le atua, i le tatalo ma le patoa, a toa man whaftai. Awa ngi ngalo kako whafkai mo le li. O le alawa se mea e rei mo. O le alawa mea e rei mo oi oi, o se mea whoea, pauan mea ia ave pēr whafkai le li. O sinka mai, le moa mai le a fwoi le whaipu le van. Le au soe, o le toi upule nei, o mea uma ua moni, o mea uma ua taulele ia, o mea uma ua tonu, o mea uma ua mama, o mea uma ua matango fie, ma mea uma ua longo lele ia. A whaifoi o se isi a mio lele, po se tasi mea pi ia leri. Po le alawan mea, pawan mea o whafkai le kua mea umalawa. Wai angale se au noa ia, i le mua kako whali, me ngofu ai, le mua ka wale whio ai ai, le mua le malosi. Wai ale, you know, e le gola kako mea pe o mea ke fungi e whape aku charge oi ka ika i koe malosi ro king, no. O le ola, ngā mai le li, wai ngā whaia oi, o le atua. He created you and me. E le o sain kisi. O le ola e mai le kua. Mea ngā e via whafkai, ka kukama. O ia e maua e a le ola man malos. O le melesi ngā mea le kai au uma, o le ale ki ngā inga, vai ka kukingu. I mei o ngadwenga. E o foi man kako ngadwenga kako loku le fai. I ki ngā inga i. E po le ale ki ngā inga whainka. Po le ale angi le wha. Po le a foi ale me kupu mai. Whafkai na vai le kua i mea umana. Whafkai se po le a foi singa me se elengi umoa. Bia le li. E lei se mea la whapea lai ka walu ka usu e vua pe walu solo lo uru pe anu ka kui solo mea. Le lava le mea. Le lava le mea. E whapea ngā whai a isi ke me mako ai. Wai sau whai a e o kango whai kui mako ai. Pea koe le lava le mea. Ia e lai whai mei karo mako ai nga. Do you have faith? Oh, okay. Ia ngā whai a lai kiki al pese. Ia, okay. I'm okay. Wal mea, e le ulang yese mea. Because if you have faith, ai whatua tua i lea tua, e maua an mea uma. Because it's true. On mea lea fwoi awa le polisi mea, mo mea fwoi ngā le mo le sākangi, fwoi ngā le lai kau whaososo. E sa awal kala le kaku whalongo so o an launga, an kaku whaiwhiau. E poko kele ki a polo. E kau hulu aku e kau whale suilo mga aku. Pe sui se mea kau e a fwoi e whaleanga i lo lang. Pe whapea fwoi e ke iau o musu aku. Whapea o kukusikusi lima fwoi i lesi kaka o whai mai ang kala ia. Ai pawan mea ne whai mei. Awal whanungo fwoi kala isi. Awal fwoi what. Dungo fwoi ngā mea. Pawan mea ia ku ulo loko boleri. Nga mea umalawa kako ke mga oi, mga unga, ia ave uma modeli. Amen. E au le upu whamalosi ngā morengi kai au. E palme ia whafkai lea kua o kako moa le ola man malosi. Whafkai foi lea kua mea umalawa. Mea foi o uma foi ngi kausanga. Au lo kupu mai angi meo whama. Pisi lava ngi meo whama i ngi lang. Le loa se ingoa le whai ngoa ngi mea. Al pawan mea rebuke in Jesus' name. Whatever things that comes, you say in Jesus' name. Ia kako mangkua, kako aku lo lunga kako whumukalo ngi kai au.
Ia kako mangkua, kako kamawhaleanganga, malwhaitua, ngā whanau. Whapea foi ta māmatua, tina matua, tina ia sunu, tina ia peseng, whapea foi siu tina, ia se ep. Talo foi, i isi o uso, o wou. Whapea foi whanau, i le aonga, lato aonga. Kako kalo e. Wa melo e wo kupu. There's a lot of bad news coming for kids who fefe lava makwe abelak whangau dao. Kalo e leo. Wa le angan melo kupu ngila lang. Feo ai kamay ki mawhanga. O feo e isi kamay ki o mangimeo madwanga. Kaleki. Kakau kakalo e ngamia. Ele swafa Yesu. E mangkua foi kako ofisa a nga sa papel foi kako mafkang kama, mafkang kinga. Papel foi le au kalvo kako mangkua uma kako ekalesia kaikas nguwes. Amen. Ya famangwele kuwa lingi kaya fo swafa Yesu. Amen.
Thank you.
Our worship team.
Let's stand. Worship team, some listeners will be having after let's all later out. I lay you should best in my real see who we went later out. I'm about to go for a time later. After Yesu be your oil, let's you be your oil.
Faftailo olofa tuno. Faftailo olofa mutimane. Foitaya uma. Faftailo famaoni letua. Tuletula foi neimatu. Be a hoy letua. Waita tauya hoy lebi. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. You are worthy to be praised. We love you, Jesus. We praise you and we bless your name. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah, Jesus. Thank you, God. You are so worthy, God.
tu ia te oe lau lava inga le tua. Whaftai le tua se awa noa o mātou maua le aso. Se aso le I mauti noa le tua o lau lava pule whaso. O mātou maua le aso fōu le malosi fōu. Le eo lo mātou mana waina le tua whaftai tawa. Whaftai lo whamalo longa le tua le tino ai sili le mano. Whaftai lo taita inga manuia iai mātou tawa. Iai lawa se mea wa mātou māti tima ai tawa. Awa lava matotoe lo fua I moi mātou ia so umo mātou o langa le tua. Se awa no mātou maua mātou teo mai e sa ili oe malo fina ngā. Mātou whanga talata atu ia te oe manuo e la talata mai le tua. Whawhetai le tua I lau whesosoa. Whawhetai ta mai te le tu la fua ina I mātou. Whawhetai a nganga pa ia I lau manue mai ia so umo mātou le tua. Whawhetai le nei foi awa noa ma whaina mātou ta talo atua ia te oe. Peo na o ina I lau a fionga pa ia mātou ta talo e le au noa. Peo na mātou whalongo longo fo I lau upo le nei tai au. I so se mea lava le atua. Ia mātou ta talo atu. Ia nganga whawhetai ta maa. Eo I lava mātou te leima aia, le mātou receiving a le atua le whamanuianga. Awa mātou whawhetai ma le whatotua. Awai. E whamaoni lava oe tama. Awa olo soifua lava oe le atua. Olo e ngā lue mai lava taimi nei e le o tuli moe te le o moe tama. Olo soifua lava oe le atua. Whaftai la tamai so se taimi mātou te tatalo atuai. Olo e whafafonga mai le langi le atua. Ma o oe lava tamai te whamalia ino mātou loto e mea le leo malawa. O oe lavo le tali o mātou mana o ngā le atua. Mātou tatalo le atua, whai alo fina ngalo e o mātou roto le atua. Ke soso ani mai oe tama, anga le lei mai oe le atua. Iai lo whamanuianga I lunga o lo whanau le nei aso le atua. Talo le atua I so se tasi mna o mia lo whamalo lunga le atua. Iai lo whamalo lunga iai la tau le atua. Pa iane pa ifo le atua. Ia toi whatula I mai le atua whaopopo se malo si fōu tama. Iai lo whesoso ani iai mātou umalawa le atua. Talo hoi le atua la unotu le atua anga le lei mai oe. Maua pele nofo fialo fani. Maua le loto matasi le atua. Maua le whamalosi le atua. I lau ngā ruenga le atua. Ai maise lo fina ngalo le atua. Wa mātou iai aso muli le atua. Ia mātou tū mau, ia mātou tauwhi mau, ia mātou pipi mau, ia te oe Jesu Kiriso. Ia mātou fina finau I lau whatua tua le atua. Talo le atua ianga le lei, se wo, se tasi lava ua whawai mai le atua. Ia toe whamalosia I lato le aso ne. Ia whatupu te le ina le whatua tua le atua. Ia maua le loto maulano mai toe foi mai ia te oe tama. Ia e whesoso ani atu le atua. Anga le lei mai oe le atua fuafuanga oma tutoe ne aso. Nei mai aso, nei masina, nei tausanga le atua. Ia tuli loina I mātou I lo lofa. Ia taitai oe tama ma whātono tonu I o mātou ala le atua. So ani mai oe le aso atai au le atua le mātou. Mawhatanga ma oe le atua. Ia atasi mai lo angala pa ia. Ia tangia lo mamalu. Ia whaia lo fina alo le atua I mātou sa minga tai au. Sa minga mawhatanga tai matina le afiafi le atua. Whamanuia tama ia mātou mea umai whaia le atua. Ia maua lunga I lovi inga le atua. Talo tama ia sosa I mai le atua. Aua lava nei tūla fo ina I mātou. Aua lava nei awese ina le mana lo wanganga pa ia le atua. Ia mātou whamano losia I pea. Se I oho lava le aso e te toia fio mai ai. Mātou talo le tama. Wa mātou whaia ma le whaatua tua I a te oe Jesu Kiriso. I le swafa Jesu.
Amen. Amen. Take that for my mother. We receive the presence of God. Yale to a later out. Yeah, malo lava fa malo si. See for later out. For tato left talo. Yeah, yale to. Or have no fa bene or have no tahu. Amen. Tato mai sa ili le tu mo no fina. Alo ya pe o tato fa lo mo mai. Ole mele na mi na so ne man vai tau le tato ya ole sa ili la mo le tu. Ele was isi mo si amo le kare si ole upu lava ma le tatalo. Ela ne fa malosi tato kare si ia fa malosi pe le tatalo. When we go on our knees, that's how we win the battle, amen? It's a spiritual battle, and it starts with spiritual weapons, and the spiritual weapons God has given us is His Word and prayer. And so I encourage the church, let us be faithful in praying and being committed to the Word of God. Say amen. God's word is unchanging no matter how many times you hear it. His word is always new every morning. Say amen. You know, if I don't know what it says to pray and supplication and thanksgiving, but don't be anxious about anything. Anxiety has to deal with your mind and your heart. Ole mea leo popole a matailo mafofau malo loto. Mea ngai so elo fe upunga. Ia leo le wina to loto mato mafofau. Ile file mu male manuia leo le tua. Fai upu foi na iwa. Ia e mafofau I mea le lei. Things that are pure, things that are noble. Paul is challenging you with your mind and your heart. Let it be first be guarded by the peace of Jesus Christ. Second, you have to choose to think of things that are good. Things that are pure. It's not automatic. Every day, I left in Maikus by the Apostle of Malo. Ia e mafau ia e manatu natu ai me lei me e mama me e sili I okay mafau so I me negative. Say amen. And that's a choice that you have to make. It's not automatic. You got to make a choice to dwell on those good and pure and great things. And there are good things out there. You know, stop thinking of the little that you have, but think of the blessings that you have right now in your life. But sometimes we're too caught up looking at the wrong and negative things that we miss out on all the good things that God is doing for you. So when we say God is good and we say all the time that we never believe it, say amen. Ia tato mafau mana tu natu le ana le le male lofo le tua ia le tato tau mai fo mea so fo wana o mai vai aso uma fo le tau sama ia o mai lo a ia tato tau mai ia ai vi ia lava le tua I mea o malava ai ma lo lava fa malo si tato uso le fo taiao. Let's keep pressing on. Don't give up. Your labor and work in the Lord is never in vain. If there is a place that you should invest your strength in, it's in the work of God. Say amen. So thank you for being here today. God bless all of you. Fataya tu fo ye la tom faina. Fatasi mai lungo tato live stream in nei au ya yanga leile tu ma famanui atu yate. Oi, talo vo ile tu o alava mana onga ya leila va se me fantai le tu. God bless you. We'll see you tomorrow. God willing, should we arrive to that new day as we join us for our corporate worship service. But until then, God bless you. We'll see you next time in the name of Jesus. Amen and amen.